Ćao ljudi, ja sam Mateja i ljudi, danas ćemo igrati Agario. Danas ćemo se zvati Mateja MCTV kao i naziv kanala i hajmo da igramo. Obavezno posjetite kanal Ivan i Boris Cool Games. To su moja braća, oni također snimaju igrice kao i ja, tako da obavezno ih posjetite. Neki put izbacuju i do 3 klipa na dan, tako da posjetite ih, lajkujte, šerujte, subscribeujte kanal, na njihovom kanalu, to jest. Nešto mi nije u redu sa mišem. Tako da možete sutra da očekujete također jedan klip sa mojim bratom. Kao što će napraviti, možda to da bude Minecraft, možda i Agario, da napravimo party pa da igramo. Pojao me. Daj. Također želim da pozdravim mog druga Jovana Karića, koji mi je upao dok sam snimao, ali ne veze. Također bih želio da pozdravim moje sestre Andrijanu i Mirjanu, koje su za zimski raspad došle u Smederevu, to jest gdje ja živim. Tako da je veliki pozdrav za njih. Možete da očekujete i vjerojatno ću da možete da očekujete neki specijal za 20 subscribera, mada to neće biti sigurno, ali za 50 najvjerovatnije da ću da snimim, samo što ne znam još tačno šta. Možete da očekujete uskoro i Q&A, to je pitanje i odgovori, tako da snimit ću naravno klip posebno za to, da mi u komentarima napišete pitanja. Tako da snimit ću to posebno. Naravno i neke challenge, kao što su smoothie challenge i petit challenge i ice bucket challenge. Ne vjerujem baš, možda kad dođe leto, ali to još nije sigurno. Tako da pojoj me. Daj! Colossus je na 10. mjestu, sjajno. Bounce with me. No. Colossus. Pozdrav za tog lika koji igra sa nikom Colossus. Ok. Također bih želio da pozdravim svog druga, Filipa Kovačevića, Nikolu Aksića i Nikolu Tošića. To su drugari sa kojima ću vjerojatno da snimam neke igrice. A i jednostavno oni su mi najbolji drugovi i uvijek me podržavaju. Hvala na tome. Tako da možete očekujete neke klipovi sa njima. Da snimamo svo petoro. Mada ima tu još par drugara koje ću da pozdravim, ali ne sada trenutno, ne u ovom klipu. Malo kasnije, tamo neki 5. i 6. klip, pa ću da pozdravim sve moje drugare iz škole, a i ovako, koji nisu iz škole. Tako da, ok, sljedeći put kada poginem, završit ću svoj klip, pošto nemam vremena, pošto već je 12:20, već sam umoran, ali jednostavno moram da snimim klip. Izvinite ako sutra ne izađe još 1 ili 2 klipa, ali potrudit ću se da snimim, baš sa mojim bratom koji također snima, to je sa Ivanom. Obavezno posjetite njihov, lajkujte, šerujte i subscribeujte njihov kanal, to jest Ivan i Boris Cool Games.
Ok. Ajde, ne, pažnje. Da, znam. Ok, ljudi, ovdje ću završiti klip. Da, također htio sam da vam kažem. Hvala vam puno. Evo, ušao sam na svoj kanal i vidio da imamo koliko subscribera? 15 subscribera. Hvala vam puno, bukvalno smo za jedan dan dobili 15 subscribera, mogu da verujem, hvala vam puno. Za veće kanale to nije ništa za njih, ali za mene je to puno i hvala vam. Također, htio sam da vam se zahvalim na prvoj epizodi koja je rasturjala od pregleda, 58 pregleda i 7 lajkova, nijedan dislike. Hvala vam puno. I također, tako što ste rasturili na drugoj epizodi, koja je trajala malo duže, to je FIFA, 40 prikaza, 11 lajkova i nijedan dislike. Hvala vam puno, ovo mi mnogo znači, znači ne mogu da verujem da prva dva klipa, prvi dan i ovako ste rasturili, hvala vam puno. Ok ljudi, to je bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!